inyangeho inyambo abarezi jewe ndabakunda wobakunda ubashira mu matsa naho mu mazi wobazeza nyaruka nyaruka kandi umviriza si ngombwa umenya aho nabimuhereye menya gusa ko mfite 15 twaguze ibirato kandi niyaza umubwira ati amahera yiwe ari karunguka reka ndabwipime kwanza ndabona n'ubwanjye bwari bwaraheze yasuhuje ewa ndabona ni sawa kweli ahubwo twebwe abakobwa turikwege abo mukobwa araje avuye iwabo ngo aje kwaye ngiye kurara ntaryamye kweli